Dobro večer, dragi gosti. Želimo da se zahvalimo što ste došli da poslušate šta imamo da vam kažemo. Mislimo da svako dijete zaslužuje jednaku šansu za obrazovanje. Radujemo se što će na ovaj način uz vašu podršku svi naši drugari dobiti pomoć koju budu trebali. Obrazovanje je temelj svake napredne zajednice. Gradimo našu zajednicu iz temelja jer djeca su vojska najjača. Prijatelji su ljudi koji se okupe oko istog cilja, a vjerujem da je večerašnji naš cilj da nijedno dijete ne bude neviđeno. Naša vizija je snažna podrška, bolja budućnost. Kako mislimo to realizovati? To mislimo realizovati tako što ćemo djecu koja se nalaze u ruralnim područjima, djeca koja rastu u socijalno ugroženim porodicama i djeca koja rastu u domovima, tu djecu želimo da obuhvatimo našim programom tako što ćemo im ponuditi besplatne instrukcije. U tim instrukcijama ćemo im omogućiti da steknu znanje kako bi što bolje završili svoje školovanje. Trenutno smo na tome da obezbjeđujemo instrukcije za osnovnu školu. Osim toga, želimo djeci pružiti različite radionice. Sve se svodi na to da djeci koja odrastaju takvim sredinama damo ključ u ruke za bolju budućnost. Kao što je Alma već rekla, ono što mi nudimo to su u stvari online instrukcije preko EduHub platforme, koja je napravljena upravo kao platforma, što sam već rekla, ali možemo da dosegnemo do jako velikog broja učenika u ruralnim sredinama. EduHub je organizacija koja je zaista nastala iz srca i koja je nastala u trenutku kad smo shvatili da dosta djece ima da svoj problem ne mogu da iznesu, da su zatvoreni, da nemaju kome da kažu jer se možda boje da roditeljima kažu ili nekome drugom. Tako da smo našli mjesto gdje će djeca se osjećati sigurno, gdje će djeca imati podršku raznih stručnjaka, iz psihologa, socijalnih radnika. Našli smo mjesto gdje djeca mogu doći do izražaja. EduHub nije samo organizacija. To je zaista ideja koja će postati dio svih onih koji osjećaju potrebu da pomognu djetetu. Svi oni koji problem djeteta ne smatraju samo da je njegov problem, već obaveza svih nas. Obaveza svakog čovjeka Bosne i Hercegovine da pomogne djetetu, da mu pruži ruku i da kaže tu se. Kao psiholog svaki dan radim razgovore sa ljudima i generalno kada zapravo slušate, kada vam je postao slušanje, shvatite jednu vrlo važnu stvar. Svi smo mi ovdje odrasli ljudi, pored ove naše divne dječice i nekako svi mi nosimo svoje terete, svoje džakove na leđima. Nosimo svoje ruksake, nosimo svoje bolove i nosimo neke svoje traume. Te traume istinski nastaju zato što možda nekad nismo bili shvaćeni. Zato što možda kao djeca, kada nam je trebalo tu sam, neko je pobjegao. Kada nam je trebala podrška, ona je izostala. Upravo iz tog razloga, moje iskustvo kaže da najveće ljudske traume nastaju upravo zbog nedostatka podrške. Fizičke ove neke stvari, fizičke bolesti, one su tu, ne možemo ništa protiv toga. Ali zaista nedostatak psihološke podrške odražava se na sve aspekte naših života. Kada radim sa djecom i kada slušam, shvatam jednu vrlo bitnu stvar. Djeca ne traži savršenu osobu. Ne zanima ih uopšte jeste li vi savršeni, jeste li vi ovakvi, jeste li vi onakvi. Znate što zanima vašu djecu? Jel znate? Da ste dosljedni, da ste tu i da imate upravo tu psihološku podršku. Morate biti tu, svi mi moramo biti tu za ove mališane koji sjedi. Kada ta vrsta podrške izostane, razvijaju se traume koji su apsolutno trajne. Ja sam autor knjige Dječak iz Srijene i moje ime Aldina Verekić. Kao dijete koje je odraslo u domu za djecu bez roditeljskog staranja,
nekako, na prvi kontakt sa Almom kad mi se obratila i pitala me da budem večerašnji gost i da vam se obratim svima, vjerujte mi da su mi se sve slike odrastanja u domu vratile. Pitao sam se šta bih ja postigao u životu da sam imao jedno udruženje, da mi pruži ruku, da mi pruži moć, da mi pruži priliku. Smatram da je udruženje EduHub prvenstveno prilika. I to je ono što djeca koja odrastaju u domu neophodno. U knjizi sam pisao detaljno sam opisao svoj život, doslovno od dolaska u instituciju, od privikavanja na instituciju, od privikavanja na spoljni svijet koji mene čeka. Najveći strah sam imao kako ću biti prihvaćen. Sve predrasude, svi pogledi, kada im rekao da to boli puno više nego riječi izgovorene i da to uvijek ostane urezano u nama. Evo, ja sam danas uspješan čovjek, imam kćerku, oženjen sam, tu sam došao sa svojom porodicom. I vjerujte mi, kao uspješan čovjek vam govorim da u sebi još uvijek nosim ožiljke koje sam imao u domu. Jer društvo van institucije ne prihvata tu djecu. Ne gledaj kao ravnopravni članovi ovog društva, naših društva. Ja sam stavio će se naći pomozba organizacije, znaju. Evo kao što sam krenuo da kažem, kako mi iz pomozba, kako ja lično, daćemo podršku o jednoj lijepoj priči, slobodno kažem, fenomenalnoj priči. Inače mi pomozba radimo veliki broj projekata, pomažemo na razne načine djecu širom Bosne i Hercegovine, širom svijeta. Nismo toliko involvirani direktno u projekte edukaciji, to ćemo, evo sad kažem, tu prazninu ćemo popuniti kroz ovu saradnju sa EduHubom, tako da ćemo na taj način povećati naš angažman na tom polju. Neću previše dužiti, ali moram se vratiti 2014. godinu. Mi smo tad bili mala organizacija, Bosnu su zadesile velike poplave i tada pomoć dolazila sa svih strana. Ja sam uvijek emotivan kod ovih nastupa. Kao mala organizacija dolazila pomoć iz Njemačke i tada smo imali Almu, njenog muža Seju, koji su stali tako za nas. Sada, 11 godina kasnije, mi ćemo stati za